रायजोगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो बिपिएफ दोलोनि जानानै बा सेन्ट्रेलनि सासे दैदेनगिरि जानानै दिनै आङो नांगलबाङा 16 समस्तिनि सिमां बेवहाय दिनै आङो फैनानै गोबां बिदिनो जिएसपि आरो इउपिपिएल बेफोरबायदिनि दलनि आरो कंग्रेसनि बेफोरबायदि दलनि गोबां दलनिफ्राय दिनै जों जयनिं खालामनो मोननायखौ जों बिराद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बेलेग दला दा सोलिबाय थानाय दल माबाया सरकारा माबायदि खामानि मावदों बेनि बिसयै लानानैहाय जों गोबां सम रायजो राजा दाख्लैनिफ्रायनो रायज्लायगासिनो आरो बिसोरजों जोङो सावरायखांनायनि उनाव दिनै आङो नैबे नांगलभाङा जि जायगा बे जायगायाव फैनानै आङो रायजो राजाफोरजों बिदि जयनिं प्रग्राम लाफैनो मोननायखौ मोजां मोनदों। आरो मोनसे खोथाया बेनो दिनै सानजाजोंबो आरो सानजाजों आरो सोनाबजों बिथांमोना बिदि समस्यायाव थायो। बिथांमोननि समस्याखौ नुफैनानै आं बिराद दुखु मोनदों। दिनै नंगौ गोबां मानसिफ्रा बिदिनो रायजो राजाया गोबां सरकारखौ बा सोरबा लिडारखौ माने मोजां मावथों बा मोजां रायजो राजाखौ अनसायथों होननानै दिनै लिडारफोरखौ दिनै दैखोहरो। खिन्थु दिनै रायजो राजानि माखासे समस्याफोरखौ लानानै दिनै गोबां लिडारफ्रा गावनि उदैनि थाखाय बा गावनि थांना थानायनि थाखायल' न' बां गिदिर गिदिर बिल्डिं हा हु बायनाय बेफोरबायदिनि थाखायल' दिनै गावनि सात्रनि थाखायल' दिनै लिडार जानो ओंखारो नामा? दिनै आङो फैनानै आं जोबोद दुखु मोनदों। बेफोरबायदि गामिनि मानसिया बेफोरबोथ' सासे मुस्लिम बा राजबंसिफोरब्लाबोथ' बिसोरहाबो मोनसे जिबन दङ, बिसोरहाबो मोनसे थै दङ। दिनै जाथि हिसाबैहाय बा जोङो दिनै मोनफ्रोमबो जाथिया मोनफ्रोमबो जायगायाव थानाय हिसाबै जों मालायनि समस्याफोरखौ नुयोबा जों बिखायाव दिनै जों गोसोआव सु हाबनाय बायदि खें मोनखाङो। दिनै आङो बे जायगानि समस्याफोरखौ नुफैनो आं ओरैबायदि दुखु मोनदों आरो आङो गोबां माने गाबखांनाय फैदों। बिनि थाखायनो आं मोनसेल' खोथा बुंगोन, जोंनि बिपिएफ सरकारा फैखांनायनि उनाव जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो सरकार फैनाय लोगो लोगो जुदि जोङो मावनो हायाब्ला बेखौ जोङो स्टेप बाय स्टेप खामानि मावलांनो थाखाय दिनै जोङो आं सारमोनजों सावरायगोन आरो बिसोरनि समस्याफोरखौ जोङो मावलांनो थाखाय 25नि उनाव जोङो बेफोरखौहाय जों रायजो राजाजों सावरायखाबाय आरो रायजो राजाखौ सापर्ट दङ। एमपि इलेक्सननि जि जानो गोनां एप्रिलनि जि इलेक्सन पार्लामेन्टनि बे एमपि इलेक्सनाव बिथांमोना जोंनो भट होनानै जोंनि एमपि केन्डिडेटखौ दैखोहरनो बा एमपि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनो बा पार्लामेन्टआव थांनो थाखाय बिथांमोना साग्रिद जाबाय आरो बिथांमोना बुंदों जि जोङो गामियावल' जोङो जयनिं जादों बेल' नङा, जों मोनफ्रोमबो जायगायाव जोंनि जाथि खुरमा दङ बिथांमोनखौबो जोङो ज' खालामनानै जोङो एमपि क'क्राझार लकसभानि जि एमपि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो सापर्ट खालामगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। 46 जन दिनै बिनिफ्राय जयनिं जाबाय आरो गोबां मानसिफ्रा फैबावनांगौ दङमोन। खिन्थु मोनसे न'खराव जुदि सासे जयनिं जादोंब्लाबो सासे न'खरावथ' 7 गाहाम भटार्स दङ, अब्ला जोङो 46ब्ला खमाव गैयाब्लाबो जोङो 100+ बा 200नि खाथियाव जोङो दिनै भटार्स मोन्दों होननानै जों जोबोद खुसि माने रंजानाय मोन्दों आरो। जों गोबाव समनिफ्रायनो जोङो जेब्लानाखि आंबो दिनै बिपिएफ दलाव फैनाय लोगो लोगो बा आंल' नङा जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय लाना प्राइमारि लेभेलसिम दिनै बेफोरबायदिनो जयनिं प्रग्राम आरो बिदिनो रायजो राजाजों जगाजग लानाय बबे जायगायाव माबायदि समस्या जादों बेफोरखौ जों समाधान खालामलायनो थाखाय बा माबा मोनसे बुस्थुखौ जोङो लिस्टआव लिरनानै लानो थाखाय जों गामि गामि हाबनानै बेफोरबायदिनो जों खालामबाय थादों आरो जोङो गोबां मानसिफोरखौ जोंनि माखासे खस्थ' मावनायनि गेजेरजों बा जोंनि हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा फैदों। निस्सय जोङो मावलांबाय थागोन आरो जेब्लासिम जोंनि सरकारा फैया, जेब्लासिम जोंनि थाबायनाया जों हाजारखि मेङा मानो जेरावखि सौथुआ मानो जोंहाबो जिरायनाय गैया। जोङो जोंनि सरकारखौ दिनै जोङो लाबोथारगोन आरो जोङो बेवहाय जोङो बबे जायगायाव जों सौथुनां गोलैहैयो बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया, खिन्थु जोंनि थाबायनायखौ जों सिदा लामाजों जों थाबायबाय थागोन। মোৰ ঘৰ টাঙাবাৰী গাঁও, তাৰপিছত মই টাঙাবাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা হয়। আজি মই বিপিএল চৰকাৰক বহুত ভাল পাইছিলোঁ, আগৰ দিনৰ বহুত দিনৰ পৰা মই ভাল পাইছোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ল আমাৰ গাঁৱত লগতে থকা এমএলএৰ ঘৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ ওচৰত মই বহুতবাৰো গৈছোঁ। আমাক গাঁৱৰ মানুহ হৈ আজি আমাক নাচায়, আমি কিন্তু আগতে ভাবিছিলোঁ যে ছাৰে ভালেই হ'ব। আজি আমাৰ গাঁৱত যেতিয়া জিকি গ'ল তেখেতে আমাৰ একো খবৰ নিদিয়ে আৰু খবৰ নলয়। আজি পৰ্যন্ত আমাৰ গাঁৱত সোমোৱা নাই যে টাঙাবাৰী কি পৰিস্থিতি হৈ আছে। গাঁও আমাৰ মইনাকুড়িয়া টাঙাবাৰী একে গাঁও হয়, ৰেমুনি ভিলেজ একে হয়। আজি পৰ্যন্ত আমাৰ গাঁৱৰ এটা মানে ভাল মন্দ কিবা এটা খবৰ নল'লে। আজি আমাৰ সন্মুখেদি যিটো ৰাস্তা হৈছে, আজি ৰাস্তাত ৰেফাৰিঙৰ নামত 2 লাখ টকা চেংচন হ'ল, নেক্সট বাৰত আৰু 2 লাখ টকা চেংচন হ'ল। এই টাকাখিনিৰ কাম নকৰিলে 34,000 টকাৰ কাম কৰিছে, বাকী টকাটো মাৰি দিলে। মেম্বাৰ চেম্বাৰকে মানে এনেকৈ ভিকু ভাওনা কৰি মানে পইচাবিলাক খাই আছে। এতিয়া ধৰক আমি গাঁৱৰ
যাতো আমি বাসিন্দা তথাপি আমাক গুৰুত্ব ল'ব লাগিছিল এমএলএ জয়ন্ত ছাৰ তাৰপিছত ছাৰে কি কৰিলে আজি আমাৰ গাঁৱত নাযায় জিকাৰ পিছত মানে টাঙাবাৰী চিনিয়ে নাপায় নিজৰ গাঁৱৰ ইমিউনো ভিলেজ যে হয় তথাপি চিনি নাপায় তেতিয়া আমি এই UPPL দল আমি ত্যাগ কৰি এই BPFত যোগদান কৰিছোঁ আমাক বহুত ভাল লাগিছে আমি BPFত মানে যিখিনি কাম কাজ দেখি আছোঁ বহুত আগৰ দিনৰ যিমান দিনৰ পৰা আমাৰ 15 বছৰ যে চৰকাৰ কিবা আছিল চলাই আছিল BPF চৰকাৰ বহুত ভাল আছিল এতিয়া এই চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত একো কাম দেখাব পৰা নাই আমি তাৰ কাৰণে BPFত আগ্ৰহী যোগদান কৰিলোঁ আজি খুবেই এটা ভাল দিন তথা BPFৰ দলত যিসকল আজি আমাৰ BPF অনুগামী জইন কৰিলে তেখেতসকলক আমি কোচ ৰাজবংশী চিৰাং জিলা চেলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকক একেলগে কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছোঁ যি আমাৰ আজি যুৱ ভাইসকলে BPF দলত যোগদান কৰিলে আৰু এটা আচৰিত ধৰণৰ কথা নিজৰ ঘৰত ওচৰৰ গাঁও জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া MLA তেখেতৰ ওচৰৰ গাঁৱৰ ল'ৰা তেখেতসকলৰ কামৰ প্ৰতি অতিষ্ঠ হৈ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে BPF দলত যোগদান কৰিছে এইটো BPF দলৰ কাৰণে খুবেই ভাল এটা লক্ষণ আৰু ইয়াতেই বুজা যায় যে জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই যে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই কোনো ৰাইজক যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি যেতিয়া MLA হৈছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি পূৰণ কৰা নাই তাৰ ফলস্বৰূপে আজি তেওঁৰ নিজৰ গাঁৱৰ ল'ৰাই আজি ঘূৰা ঘূৰে ওলাই আহিছে BPF দলক যোগদান কৰিছে BPF দলক ছাপোৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি খুবেই সুখী এতিয়া কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিবৰ কাৰণে আৰু বেছি দিন নাই কেইটা দিন মাত্ৰ মাজত আছে এতিয়া তেওঁলোকে 3 বছৰে শুই থাকিলে এতিয়া তেওঁলোকে কি চিন্তা চৰ্চা কৰিলে নাজানো এতিয়া অকল আঁচনিৰ নামত আঁচনি অকল ফিতা কথা অকল আধাৰশিলা স্থাপনত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে অকল মানুহখিনিক প্ৰলোভন দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বেলেগ তেওঁলোকৰ একো নাই কাৰণ 3 বছৰে তেওঁলোকে UPPL চৰকাৰে একো কাম নকৰি ৰাইজৰ মাজত নোসোমালে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত সোমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই আধাৰশিলা আৰু আঁচনিৰ এটা জৰিয়তে তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজত সোমাব বিচাৰিছে কিন্তু এইবাৰ 2024ত BTC ৰাইজে গম পাইছে UPPL হাটাও BTC বাঁচাও এই অভিযানত অলৰেডি ৰাইজে নামিছে আৰু ৰাইজে তেওঁলোকৰ প্ৰলোভনত ভুল নাযায় তেওঁলোকে যি কৰিব ইচ্ছা কৰি থাকক ভোট ৰাইজে BPFকে দিব